Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera iki bagwa bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi yes ni wa muhungu wanyu ugarutse. Reka nkomeze mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Imana ikomeze bishimire abanyamurenge, turabaramukije dukuye mu Tugara, abanyamasisi, abanyarwanda tukuye mu bifobagane byabo. Tubahaye yambu cyane kubera ko mwebwe turabizi ko amasaha turi kumwe, abanyafrika, abanyamerika, abanyaburayi, abanyaziya, mwese turabasuje kandi turabiyegereje. Rero nta kindi tuje kuvuga na makuru yo mu karere iwacu uko bikomeje kugenda, ngira ngo tuzogenda tubagezaho akantu kandi kugira ngo dukomeze tujane 5 kwa 5. Ikigaragara nuko leta y'u Burundi kugeza ubu nyine ifite ubwoba bwinshi cyane. Abayobozi bamwe bo mu nzego batangiye kugenda bitana bamwana banabwira uyu mugabo uriho Neva, bashishikariza abandi kutazongera kumutora mu cama cabo kubera ko ngo wikishije abana benshi b'abarundi, abashira mu gihombo, abashira mu bibazo, ngo dore yuko n'abari ruguru cyangwa se abari muri Kongo nta mpamvu n'imwe ifatika barwaniraga. Umuyobozi wa CNDD cyangwa se FDD yeguye aravuga ngo simbashije kubera ko Neva warengereye ibyo urimo umuyobozi nyawe cyangwa se si president ugomba kudushora muri ibibazo byose turimo. Asa ubu nguwo yeguye kumugaragara ngo asanga n'abandi bane bivugwa ko nabo bari guteza akavuyo cyangwa se bari kuvuga bashaka yuko leta y'u Burundi cyangwa se guverinoma ya Neva yegura kubera igihombo yabashizemo. Bababeshe icyambere, bababeshe ko muri Kongo bagiye guharanira amahoro kubera ubwicanyi ngo bw'abitwaje intwaro bw'imitwe y'iterabwoba bitwaje intwaro yuko ngo bagomba kurinda abaturage. Abemerera ko nibaramuka bagiye nk'abasirikare b'igihugu ngo buri musirikare ku kwezi azuza ahembwa $5,000 ahembwa na leta ya Kongo. Ariko ngo amezi bahamaze kuva mu kwezi kwa gatatu goma ifatwa bahembwe ngo amezi aya 2 kugeza ubu nyine bari mu birarane nta mushahara bawuheza. Neva akagura ingurube akaguma korora n'amasazi, perezida w'ikijuju n'amasazi n'inkwavu ngo niyo matungo meza ngo adasaba igishoro gihenze. Ariko Neva we wopfu yarihuse. Nuko abaministeri benshi n'abagenerali bafashe indege bava ahitwa Njiri berekeza Bujumbura, takindi kibajanye ngo bagiye mu nama yo gusubira kwiga strategie, mvugira ngo strategie y'urugamba ngo yuko ngo basubira gutera ngo viri gafatwa. Reka mbabwiriza ukuri umwana wabongera, iyo bakwambuye ikintu bakakikwambura ukabona bakikuye mu maboko kucisubiza, habe niyo woteka ibiri gasha ugakora umwita wibuye ticoga kuco kintu. Ndabibutsa yuko Neva yohereje abasirikare barenga 20,000. Urugenzi rwa mbere yohereje 10,000. Amafuso nimbara amakamyo arenga 50 baja Uvira kugira ngo ndifatwe itaba intandaro yuko Bujumbura nayo hoza mu runturundu. Abasirikare babona ngo ntibahagije barasubira abarezi ibindi 10,000. Ibihumbi bingahe? Mvugira ngo 20,000 z'abantu apana by'ifaranga, 20,000 z'abantu. Barangije M23 irabiga neza, imaze kubiga irabinjirira. Mu by'ukuri ukuri guhari nta masasu menshi yigeze avuga Uvira ifatwa. Imaze kuhafata none mutekereze nk'aba bagenerali n'abaministeri bahagurutse muri Kongo ahitwa Njiri berekeza i Burundi ngo bagiye ngo gusubira mu gupanguruga. Ahibo reka manji cira birabura urapanga urugamba gute? Bahafata warubiza abantu bavuye Goma baza bagushorera nk'inka baremesheje, inka giremesheje ntizivuga ngo sumjanye uzijana gusa mu nzira yihengeka ukayikubita ugasubira ukayigira gutya. Nukuri ko Imana leta ya Kinshasa cyangwa leta ya Kongo na leta ya Neva nimushaka mwemere abaministeri kibakuye iwanyu mukunda kugenda gukitakita gutya. Abayobozi ba leta ya Kongo nicyo kintu bashoboye
kugendagenda ngo bagiye kwiga uko basubira gutera Uvira ngo barebe ko ngo boyambura ngo M23 ariko badi muri bijuju Ububirigi bwinjiye nabwo muri iyi nduru buvuga ngo ikibazo ca Kongo leta y'u Rwanda nigomba kukimara kubera ko ngo nibo bari guteza karakavuyo kose cyangwa se ngo buriya bwicanye. Wumve ababirigi ukuntu ababirigi naba atari abantu beza, icyakoze abazungu si abantu beza. Abazungu baza batubona mu ishusho y'abantu baciriritse, y'abantu bo gukoreshwa, y'abantu bo kuba ibikoresho byabo kugira ngo badukoreshe mu nyungu yabo. Utekereze zino ntambara imyaka zimaze abakongomani cyangwa se abanyamurenge n'abanyamasisi, dore ko nibo bicwa cyane, ntabundi bwoko nzi muri Kongo bwicwa cyane nk'abanyamurenge n'abanyamasisi. Ububirigi ko buri amabwandiko urwandiko ngo iyi ntambara igomba kurangizwa n'abanyarwanda na M23 ko nibo bayiteza. Ababirigi muri abantu babi cyane. Mu Burundi rero umupaka uhuza Uburundi na Uvira urafunze. Bakimara kufunga bahashize ibirindiro bya gisirikare. Ngo hari ibirindiro biterwa bya gisirikare kugira ngo hatagira ubaca muri humye ngo umupaka bawinjirane gusange ngo Bujumbura hari ukundi kuntu byagenze. Bafite ubwoba, wibaze ko bunyine umuntu uhaye winjira mu Burundi. Yeme turafugishwa nyine muri hangana, tuba twabonye ibintu byinshi, twumvisha ibintu byinshi, twavuze ibintu byinshi. Kurasa imbogo ni ibisanzwe, kandi iyo umuntu yarashe imbogo wowe muri kumwe wamutegera uzuvuga nyine ati ni ibisanzwe. Nuko rero nukuvuga ngo rero igisirikare cyose cyane kiri kuri uyu mupaka ngo kugira ngo badacishwamo muri humye ngo bagaterwa. Umuntu wese uhaye winjira Bujumbura bagapfa kugukeka gusa, waba uri umugore bakagukeka, waba uri umugabo bakagukeka, nuko guta muri mabusa. Ibi rero bihatsike. Iyi nama y'aba minisitiri n'abajenerali bagiye bahaguruka injiri baja Bujumbura ihatsike. Icambere mugiye kuvuga ubusa, icya kabiri mukunda kugenda muri bakarigenzi ko murazerera, icya gatatu tacu mugiye kuvuga mwego rugamba ariko muransetsa ngo mwego rugamba. Aho timwari muzi ko Ubuvira bukomeye gituma mutaburinze, bawo bakuyemo muvamo neza, babwinjiramo mwari muhari muratsindwa, none ngo mugiye ngo kwiga gukunga urugamba wafatwa. Kugeza ubu nyine muri guverinoma ya Neva harimo umwuka utari mwiza. Nitubabwira ngo umwuka utari mwiza, bano bayobozi batangiye kwegura n'ubwoba bwo kubona ko n'umugabo hakoreshwa ibintu bidafite epfo na ruguru. Ariko ngo bana ba minisitiri n'aba generale bavuye muri Kongo ngo bajanye ikintu cyitwa umujinya, bisa n'umujinya kubera ko ngo leta y'u Burundi yabijeje ko izabafasha kurinda igihugu ca Kongo. Nari nayo mpamvu babongereye umushahara, baratsindwa. Ico kintu naco ngo kiri mu bintu biri bwigweho umwanya munini cyane, bari buganireho umwanya munini kubera kutubahiriza ibyo bishuriwe cyangwa se akazi bakoze, ngo aribwo bufatanye ngo leta ya Kongo na leta ya Bujumbura bagirana. Muri kutubwira nani muri kumva nefata hayigiza nkana ibyo ari mwarabizi ko bitoshoboka, arabizi ko bitashoboka. Reka tubabwire ngo turakomeza tubagaza amakuru buri kanya. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze bishimire. Intare za Sarambwe amadubu hejuru, muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu bo kubahwa. Umuntu uzogerageza kubavuga gusa nabi akanakora akavuga ngo M23 tuzongera ngo uragapfa, kubera ko muri abantu b'agaciro cyane. Mwage mwumva utu cyangwa utu video tw'abaturage bawuvira bavuga ngo murakaza neza bacunguzi. Amahoro umutima n'amafaranga mikofi, nakoze kwa natwe ibiganiro cyo nakagaruka. Ciao bye bye.